Yeho ya my balunye areme murend mangar munga na lebunye lobidan raya na yumulo nyamasya dunye ra na shage graragin ra na shage graragin indi mango muna my shage ra na shage graragin na bimor bibi no lambi ra na shage graragin oleme yolo na minangi yora na shage graragin na dilobe nyangiri ramedundo na shage na dilora yangiri ramedunda na shage graragin ra na shage graragin ho ya oh ya oh ya ya ke ka joge nanu lallo na yu nesi amai rono na da na angop endim amagara ni nyan ba kuma rok amade na kunni na yo so duat na rai ha wempere na ka joge ndai kadi tenabo ndai indi mango muna my shage ra na shage graragin oleme yolo na minangi yora na shage graragin na dilora yangiri ramedunda na shage graragin oh ya kayo dogo yake ore ende meno toto ora ga bin dibe ori gamma ninjo sholunga na kwedi obo nanati mai wali munabana na shage graragin ra na shage graragin indi mango muna my shage ra na shage graragin na bimor bibi no lambi ra na shage graragin oleme yolo na minangi yora na shage. A number of local communities have their own what we call traditional governance systems to ensure that the forests that they live around or they live in are conserved. And one of the agendas for this COP26 is to ensure that communities, especially indigenous communities that have ensured that their forests have remained intact, will have their voices heard, and this should be integrated in other ways of managing forests in different parts of the world. kaya dan kullun na dibiya rasa da na yi kisma da wa dan kullun amiti arme murad mangar munga na lebunye lobidan rai na imur mai yar masya dunye ra na shage grarage na imur mor lembi ra na shage grarage indi mango muna mai shage ra na shage grarage oleme yolo